چان دکارن هیجاو دلال و چاوانه هیویدارم ایرو هم باش بن. ایرو وانه یامه بناوی چاندا بربری. چاندا بربری امی پرتوکی خواه لسر روپلا حشته و یک وکن و بمرا گهدار بین داگو هم باش تیبک هیشن. چاندا بربری مگوت وانه یامه بناوی چاندا بربری. چاندا بربری. پیوا چاند لجمع تی چواتی و پیوا بربری لجمع تی چواتی. شخوا چاند همو تشتين ملتكي يان جينا تويكي ين هفبار جوارد بيجن چاند. چه كيفنا شوبي بن زمان به ديروك به فلكلور به افهمو تيواتيا چاند. پیوا بربری جمع چیه؟ پیوا بربری کسی بربر او کسی گو پور چید کن. پور جید که گلک مودین پور هنه ام پوری خواه لگور مودیان چید کن. بربر جی او کسی گو پوری ما چید کن. شخو ما گوت هر نتویک خودی چاندکه تایبته. میناک ام بیجن ملتی کردی ملتی کرد چه تشتی هفبار دناوان دهیه. ام بیجن دیروکه زمانه فولکلور یکو فولکلور یکو بشه مادی و معنوی جد هندری خودت حوینه. میناک ام بیجن بشه مادی جلو برگ خوارنین کردی آمور و آلاوین ام بکارتینن روزانه. بشه معنوی جی چیه؟ ویجا و فولکلوری ما ویجا سترانین ما دیلانین ما ام چه بیجن چی دنجی هیج بلیوان مگو ستران دیلان ویجا مامک زارگوتین و هر وکیدن افهمو تشتین هفبار دناف ملتی کردی. وانه یا ایرو ده امی بحثا چاندا بربری بگن. چاند شخوا چاوا تی پاراستن. دماغو ام بیجن امی چاندا خوب پاریز. شخوا ملتین گو مانه دبن داگرکریه ده نکاری بون چاندا خوب پاریزن. جبر وکو تشتی وای سرخاکو بن آخاتنه داگر تالان کرن ولو چاندا وانجی هاتی تالان کرن. لی ملتی خودی درفت چاوا کرنه ملتی خودی درفت لگور دمی چاندا خواه ویجایا خواه زمانی خواه لپیش خستنه ولی خودی درکتن. دوانه یا میا ایرو ده امی میناکه که بینن لسر مودیا چیکرن آپور. چاوا ملتکی گلک دمی ام بندستمانه و مودیا ما دکود و هاتی و شارتن و هاتی تالان کرن. شخواه مودیا چیکرن آپور یا کردی دو مودیا امریکی و اروپی ده و شارتی. امی ایرو چند مودیا امپور بینن سر زمان یک جوان مودیا دورک. مودیا دورک چیه؟ بره کردا چاوا پوری خواه جید کرن کمک داتانین سرسری خواه و تشت ججیر و پیوه همو جید کرن. بوا کمکی دورا سریوان اف مودا جیرد گوتن مودیا دورک. اف یک جو مودین آنا که ام دبیجن مودیا امریکی مودیا فرانسی مودیا فلانتشت ام نزانن پی او مودیا کرداب. مودیا یک دن هیه جیرد بیجن مودیا تمری. تمری چیه؟ پیشانی پور یا تونجکا پور آل پیشیا سریمه. ام جیرد بیجن تمری. کردا پوری خو همو چه دکرن تانی اف تمریان هانی دهشتن. جیرد گوتن مودیا تمری. مودیا دنجی هی جیرد بیجن تمری و جینک. او مودجی تانی تمریا پور دهشتن پیشانیا پور و جینکی خود دهشتن. اف جینیکانا دهشتن جبر ویجی جیرد بیجن تمری و جینک. اف هر سی مودجی اف مودیا دورک و مودیا تمری و مودیا تمری و جینک هر سی مودجی مودی پور لجم کردابو. آنها اف مودیا تمری و جینک اند بیجن مودیا امریکی
یان جی دبیجن مودەیە ئەمریکی یان جی ئۆڕۆپی یعنی مۆدەیە وان دەهاتی بەشارتن ئەمێ وانەیان خۆ جارێکێ بخوێنن ji bo xalên ku hatine ji bîr kirin em dîsakê serşîroveya wan bisekinin. Çanda berbirî her neteweyek xwedî çandeke taybet e ji ber ji hemder û ber mahiyên gel yên hevpar e çanda gel tê gotin. Gelên xwedî derfet herdem hewl dane ku çanda xwe li gorî demê pêş bixin û nûjen bikin. Gelên welatên bindest û dibin dagirkeriyê de dibin dagirkeriyê de mane nikarîn çanda xwe û toreyên xwe jî ji bin darê dagirkeriyê rizgar bikin. Me got derfet tune bû got çanda xwe pêş bixin ya jî ê got bin dagirkeriyê de û derfetê wan tune bûn got çanda xwe bi demê re pêş bixin. Tore jî li vir wêjeya xwe û folklorê xwe pêş bixin. Çawa berhemên serxak û binax hatine talankirin, çand û tore jî hatine talankirin. Me got çawa kevne şopiyê wan tiştê way golber çav hatin talankirin, wilo zimanê wan, dîroka wan, wêjeya wan jî hat talankirin. Çand û tore jî hatine talankirin. Bo mînak modeya porçêkirina gelê Kurd ya kevnar. Modeya çêkirina gelê Kurd a kevnar. Di modeya porçêkirina Ewropa û Amerîkaya nûjen de veşartiye. Me got di modeya gelê Amerîkî û Ewropî de veşartiye. Em ê bên ser modeyên por. Mînak modeya dorik. Berê Kurdan kum da danîn serserê xwe beşa golkum û berjêr ve maye bi cûzanê Kurd dikirin. Me got kumek da danîn dora serê xwe û beşa berjêr ve bi cûzan Kurd dikirin. Modeya ya duyemîn modeya temerî. Tevayî serê xwe Kurd dikirin, tenê pêşenî dihiştin û jê re digotin temerî. Modeya cênik û temerî. Ev jî modeya siya, modeya cênik û temerî. Serî bi temamî Kurd dikirin, tenê beşa pêşenî û cênik pê ve dihiştin jê re digotin cênik û temerî. Navê wê modeyê jî niha kirina modeya Amerîkî û Ewropî. Stranbêjek di strana xwe de wiha dibêje, nîşana rû û rûbaran dehlû bîne, nîşana keçikên Kurdan du bisk û çar kezîne, nîşana me kurikên Kurdan cênik û temerî ne. Ev strana gelêrî ye, ji xwe cûreyek ji stranê Kurdan jê dibêjin payîzok. Ev jî di payîzan dilhevdûr û diniştin û stranin digotin, ew stran ji war digotin payîzok. Ji ber di dema payîzê de hatin gotin. Bala xwe bidênê stranek çi qasî kevnar e, çendê salan serderbas bûye lê ev modeyê por di hundirê vê stranî de hene. Ev nimûneya ku em dibêjin çanda me çawa hatiye talankirin û biriya vê stranî de em dibînin ev modeyê porê me. Em ê wateyên peyvan bên ser wateyên peyvan, cûzan, gwîzan, dozan. Temerî, me got temerî çi ye? Pêşeniya por, yan jê em bêjin tuncika por. Tuncika por. Bisk, pora dirêj, a cênikên jinan. Em bên bisk dema gulîkê xwe çê dikin wilo dirêj dibe, viyalî û viyalî jê dibêjin bisk. Pora dirêj, a cênikên jinan. Peyva din payîzok. Me got payîzok stranên payîzan tên gotin. Dema payîzê de tên gotin. Stranên payîzan tên gotin. Tamam. Me got cûzan, gûzan, dûzan, temerî pêşeniya por, tuncika por. Bisk pora dirêj a cênikê jinan. Cênikên jinan. Payîzok stranên payîzan tên gotin. Em ê ramaneke bingehîn ji waneya xwe re binivîsîn. Dema ku em bên ramaneke bingehîn
قالوا ام چرا مانا بنجهيج في وانا يردين امي ورا مانا بنجهيج في وانا ير امي دين مودين بور ين كردان مودين بور لجم قال لي كرد مرا مانا خو يا بنجهيجي نفسان امي بين برسي خو برسو برسوي وانه د برسي ما چه نویساندنه برسک جی ام چاوا دگارن چاندا خو بپاریز ما گوت گلی گو در فت الجم هی چاوا چاندا خو بپاریز ام لچاندا خو خودی در کوین لگور دمی پیش بخین برسای کمی چاوا امی چاندا خو بپاریز ام برسف چیه ام لچاندا خو خودی در کوین و لگور دمی پیش بخن و نو بکن نو جن بکن تمام امی چاوال چاندا خو بپاریزن امی لچاندا خو خودی در کوین و لگور دمی پیش بخن و نو جن بکن برسا دویمین چیه؟ برسا دویمین دبی دورک چو مودیا پورچه کرنه ما گوت دورک او مودیا گو کمکی داتینن سرسری خواه تشتی بر بجیر و همو تیجه کرن جرد بیجن مودیا دورک امی مودیا دورک چی دینن؟ بری کردان کم داتانین سرسری خواه کم داتانین سری خواه بشا کو جکم و برجیر و بشا گوجکم و برجیر و مایه ما چاوا دکر بگوزانی کر دکر بگوزانی کر دکر برسای ما یا سیامین دبی تمری چیه؟ تمریش خو ما گوت او پیش انیا پوره یانجی تونجکا پوره تمری پیش انیا پور یانجی ما گوت تونجکا پور ما برسوا برسين خو اوجي بداوي كر امي بين ريزمانا وانا يا خو امي بهبر ناس بكن دونك چيه اف سمبول جبو چتين بساندن جي ام جيرد بيجن دونك دما گو ام بخوازن بالي بکشینن سر هن پیوان امید ناف دونک اید بنویسینن یانجی گوتنک وک هی ام دینن امی وی گوتنی دناف دونک اید بنویسینن امی میناکا یکی دینن ما گوت دما گو ام بخوازن بالي بکشینن سر هناك بيفان ام چد نویسینن لفر مینا کامیا یکی دماغو ام باله بکشینن سر هناك بيفان ام چد نویسینن ام دونکی دداتی ام دنابا ام وان بيفان دونافا
دنوکی ده دنویسینن. میناکه که امی بدن میناکه مجی ام بزمان دایکا خواه یه شیرین دا آخوین. ام بزمان دایکا خواه یه شیرین امی دیخن ناف دونکی دجبر ام بالی دکشیرین سروان چند پیوان. میناک ام بزمانی دایکا خواه یه شیرین دخوینن. تمام. ام بزمانی دایکا خواه یه شیرین ام تیخن ناف دنکی ده. ام بزمانی دایکا خواه یه شیرین دخوینن. تمام. ام بین وشادن یا رزمان او جیر لسر روشک جروشین تیپا مزن کنگی تیپا مزن دین وساندن. لور دانینه ام نابین روش و ججنا نابین روش و ججن تایبت به تیپین مزن دنویسینه. نابین تیپا مزن ما گوت اف روشک جروشین تیپا مزن دما گوتین وساندن. ام نابین روش و ججن تایبت به تیپ مزن دنویسن. تمام. امی میناکه که لسر بدن چارشما سور چارشما یکم سالا کردیه. چارشما یکم سالا کردیه. چارشما یکم سالا کردیه. وانه یامی رزمان ایرو پر حسان بو مده خالم بنگهین آنی سر زمان یک جه دنک کنگی ام دنکی دنویسینن ما گود دما گو ام باله بکشینن سر هم پیوان ام دنکی دنویسینن شخوا میناک دنجی هی سر دنکی دما ام گودنکی وک هی ام دنویسینن وی چاقی ام دنکی دنویسینن میناک که ام بیجن پیشین ما گودنه شیر شیره چجنه چمیره افجی دناوا دنکی دته نویساندن امی به میناکی جیل وردینن پیشین ما گوتنه شیر شیره چجنه چه میره امیل بر دنیکا خواه نمیسیم روشک جی مگود باله بکشینن سر هنک پیوان روشاد دنجی ام گوتنه کی وگو هیه ام وی گوتنه بنویسینن ام ناوا دنکی بنویسینن روشک خالا دنیا رزمان جمع تیپا روشک جی روشا تیپا مزن کنگی تنویساندن مگو ام ناوی روج و ججنین تایبت به تیپ مزن دنویسینن چارشما میناک چارشما سور چارشما یکم سالا کردیه ام دگین داویا وانه اخوه هیدی دارم و سود باش جگرتبه و الپرتوکی خواه بگرین داکو هم باش دی بکیشن سپاس